SDC, KSA, KNCA Songpen, Autonomous State Puthak Mass Demonstration Padopon. Praying kore hiniarni di forong sopialong ASDC, KSA, KNCA Songpen, Autonomous State Puthak Mass Demonstration Padopon si Karbiang long adisya rideng pinpurar lo pajerpon pusi Birta life asai hemalong Birta nang pani. SDC, KSA, KNCA Songpen kai kia por sita hemprek mate Autonomous State Parman arjap thi pusialang litumpen chipupong. Bangsolong 1986 penakache song ang thunta me pinila thota di folong mass demonstration asai ing ponlo. Jai megalong ASDC amai phu Chandrakanta terang KNCA mai phi mai konrong parpi lapen KSA ake jabang lapen hempre ka phana kache song chipaduk khrupa song jatum chitong dunsi no torma state no rest SDC KSA KNCA chithe pading nangpu ke hangase par omplu. ASDC, KSA, KNC, Lapen, ASDC, Gutkom. Dia song cilang pensi nili kumpulkan. Arbelong Autonomous Council, agen ating no. Mau bisa tayo nili tindak ini horna. Kami pono, horna kasi ini kami pono kapangke. Ini laso memorandum nama pangke Chief Minister of Assam. Kaya Himanta Biswa Sarma, Dr. Himanta Biswa Sarma pansin pano. Angkor itame. Pansin nili tu paju dampo, alang itu fungsi, dari hotel itu. Anpar kita me, nili tu kemangan, kehangan, kepacul, hegi apa, kepalsu, hegi apa, alang itu mana macam cerap, hegi apa nili tu. Kehai Dr. Sulina Banghan executive member, dan Dorsi Longhan, MLA Hauragat, Numol Mumin, Bukajan 17, MLA constituency, dan Dukti Teron. Langsung konstituensi lah dan juga singling itu SD konstituensi penonton gorloka 16 SD konstituensi haplong around kantor. Nah, MLA tu panita mene itu properti di zona mana Desember bangke ini tu Autonomous State masih Autonomous State zaman komisi keluar lah bangke ini bercinta mintan kebat ini kita semua malah masih lah bangke Autonomous State long TV so semi thing pensi SDC KSA bang itu kami karena bang kita cakap ni bukan itu ni kami kebra si ni itu orang itu sampai kita me sam kopler pansi ni itu pakai ni itu so memang nama ni itu TV ko si kita tak MP election Afran kami ni itu tidak mau itu cara cakap jadi chapter apa di election petang sila government I intend Afran ini apa sih saya pakai kalau pakai teman-teman itu pakai import dan rasul ning kelas satu festival bila so pakai kepada yang untuk bayar sih ini itu so membernama wajib tentang itu 11 chapter of demand adu ko be dak Karbianglong lapen di mahasa wa format la bang kelahan lo Karbianglong lapen di mahasa wa lo ek nombor bang kene itu Autonomous State lapen din pen lapen ke implement lang lapen tripartite top bigonang la anpar sa pen itu kapre itu tangka maha katu ko ya 275 Indian Constitution la bangsa provision na ting Karbianglong Autonomous Council na par tangka maha kaddo ko eta me direct funding kan danglo kaddo ko ting pu tino mo kating punja pan ting ko na itu ting pu lo anpara kita me Karbianglong Autonomous Council andar bate dimaso andar lo menakan college do BEd college do high school do ME school do non tu an kita me kito an high school college BEd college na kita me provincialize lela lahir provincialization apa sini itu namanya not ini 2024-25 mau lagi
Deng Konglat naik, provincialize lah naik, Konglo na, Konglo, akan artikel 371, labangke North East masih pandang no, artikel 370 labangke Jammu and Kashmir masih pandang no, kita jalan bangke Pawedan lo pulau tebak, artikel 371 kita Pawedan vela, nah suatu thing pen, artikel 371A, 12 and 20, suatu provisional thing pen, suatu berapa thing pen, dah 6 itu 8 mata kartu no, Thomas Council pan kami right form nang lapen doa constitutional right political right semuka kado kowe ason tina mo maju dia pansi la itu kondo kado kowe la pusong taksi ini tu menangan hang kondo la highway kado kowe pacu dia pa kado kowe break tendang lo tapi hang itu itu ani sampai ini tu asam government masih di tempat yang kuat hai maafan sampai si bangkit macam lang tu la bangkit macam ni bangkit lah lo ini tu kemat ha bangkit asam government pani itu tinggi bangkit LCC KSA ke hempre pertama hempre LCC KSA kense pernah tinggi naik pola macam la bangkit ni itu tak Kongres punoi BJP punoi FPSLC punya hemprek apaan aningket tok ke hang kita biar an bangket ini cetak lah. Lasi ni itu mah hemprek lah so inisiatif endo lah so inisiatif ke endo logot. Mus government lo ngisi kicing kido. Triparty apor yung sinang lelu. Pulo tangte la bangket kado wicing by satu si kaprek stakeholders asong tumpen itu mah la bangket cing by cing side si la bangket. Kipiji pusin itu la bangket ya sisi polisi ke do. Lasi ini asoi ke miat tempe nang itu mat trup ini itu cungiri kang tung ke dak Kongres ta hemprek kroi pulo BJP ta hemprek kroi pulo APSC ta hemprek kroi pulo kaprek asong harus dopig lang adu eta hemprek aning ke hang asong doan political party la pen asong doan itame ini tu kemangat ting ini tu makemang pulen itu kado eta la ke SDC ke hang aku pura amka tu ke hang masih kado ke hang labang ke ini tu non India government helpen 125 amendment bati si pan itu tambah lah pakai kado ya perman kasih la solo kor bangke ini cuma bangke 244 bangke la bangke ate dak bangke council ong telah sah pemuisa ke cunci mungkin inisiatif lagi resolution NB ke NPP Kongres atau NB kita NB council session bangke lapen aku Assam government kita mela bangke ada kita recommendation enang kokji se parent state bisa ada kita me la suppose ini itu bangke nota chief minister pas so initiative lagi sih ini tu cuma report ke lasi ada mau kicing kia hur bangke la bangke kado ko stakeholders di pan kita mela bangke wise sih itu bangke la sepicu nangko la bangke political hut ke hai easy mak ke la sab isu en chor bangke chokchi si kapre political party itu 240 पूरे के निजे निजे प्राय हेम्प्रेक बंगा लोंग लेते हैं मिंतने बंके पार्लियामेंट लोंग अपने धरना के दोदाम नसन के दोदाम एक लोंग पिंग और जुलोंग पिंग देपोर हिता में ला बंके सेंट्रल गवर्नमेंट Karabiang long difu pen for the wrong report Northeast Karbilai.